tojo yang tenang dia dia. Yun na ka na di, mas bilang tak ada unan. Ya, sinangan natin mo na juga. Ibiasa mo na ka na yung lagar makiro pa kloring. Nga iya ken natani teng kasakaan le. Ken saya ngamong ketemu. Po bisa. Dispo ida rumah. Di ken ni balan na ru wala man ta ko to man. Lagi kita siya belang yer belaya. Idi maka gila. Le, onde bado bagar oreng. Alaon nan, agalaon non, yer belayaran. Dagi kapan rabu, sangkuin mo masay beri. Pero sepeda ang kita alaon nan. Ya, paka jago sepedaan ro embo. Gua sepedaan ro tani no orang dia. Berkaki mo ni bale mira magale. Mas tama ko tengka sekali. Tengka ban tengki palain deh. Ya, paka kaki je sapa mau matu madan ako. Tambah pa be tama lain singko. Tala nang ngakin tala nang pinangan ako do. Bro, anak-anak model lamba, saya paling ijaga tengka le. Makin meleng-meleng rok luar. Mun iki sana tibi todo saya meraja aku deh. Pokoknya kerasan orang. Ya, paka kaki kingo dan kun krola ko ngare ro. Magi tapos matapos malay noreng. Aduh, gua apa? Ya wis ya kak, mau temu ko nako. Ken man tak terus ako. Demam memang keluar are. Engkau magbila pa kun ki pagkel bu. Mun ki nga agaw chan mokmen ju. Dumasang ko ipatulus niya abo niya noreng nan ju. Apa sih kata todus? Kutaka ke sekelero. Beri mo minjo ken malay benikin matodus. Yu make jengko ke lake. Pasti toro de dia. Gendim matang harga diri. Tak nakin romes colon mar tak den godeng boleh ngono betah. Ya da iya sa. Mun soal si beri bi kaki ke biya todus, ya ker-peker ke lu. Lu bud. Kak kirim tak nolongin kau sekali food. Angkor repot dulu soreng food. Polakin taku agi mata nolongin kau sekali. Sa, sengko dia benikin tako. Kaki jitang kanca si bingko yang ketretan lah. Uwis, jiki ko cak tretan, jiki ko cak kacang. Munong kau repot dulu soreng kaki kun groken nang. Kanca apa ngaji food. Lu marah, tojo ke lu. Saya langsung atur bluetooth. Banida iya sa. Mun beda apa dia peker, ki ke lu. Saya langsung kelunyo. Mungkin kakek lah karena masa bener. Bi orang ki yang salah. Sengkok reh. Pak kuning ada. Tahu sa kebater. Tak bisa food. Engkau mau kita oleh manis tangati tak akhir tenang food. Kaki mun tak bela sengko, tina tak apa-apa. Ken setia. Jangan kukan boleh ke sengko, apalagi yang keteretan. Munda iya. Mungkin kila tak ning lang, mungkin kila saking ko pak gunur lagi sakit. Mayu pas makaja penginap. Maki demah ko pak gun. Arang pag bener. May pas bekas tade wagen sapi. Kasan di sapi grumuan ngari. Tak tahu aja saya ngare panas ngari ya. Pak, Ah, lagi main dah. lu kakek jong. Pakai demi amain mololong. Ara apa jatuh nang ngare bayi. Ini pas tak mikir kering tua sekali. Terus apa ngubu sape? Aji ya. Ben iko cak ring tua laku anyangnya. Pannya piara nara mali menandeng. Jangan kena. Makan sape na ada. Ah, nanti segi kirim. Mun sengke sengare jual sape ni. Ki nyapit aja. Iba. Kurang ajar. Iko cak orang tua pak anyang mololo. Ara, may apok pagbanana. Tahu le, benih rosoro anyang mololo. Kaki demah. Ah, cek jenitar ke kakir ya, pulan pikiran tak nyaman. Tak nyaman deh pikir nah. Ya, gara-gara kakek beri sa apok pagbana kana ruah. Ya, kun karo ngaji ke pikir le. Tak kimun kok malai salah kana-kana, cung kok malai bener. Ya, pikir na orang dia kan tak ada pada kak. Apa boleh nak kena setia. Makai cantik roken melena. Ajilah yang kekelero. Kok kan tak nak kena si beri ruah tak terima. Pas ngungkai kakek.
pas dek rumah ah. Ya mentang benta beri bina kana kebaik salah, ya tak apa-apa le. Lah ada remak abai nak kana aja. Kita wis kok ki ngare, ya mun berapa apa? Agak kabar kan kok dek. Ya iya kak. Ya kau gak mulai ya. Arwah aku tak nak kanak seberi ruah. Aduh, pada remak deh. Hari ni king kebala ke mukmin dia. Assalamualaikum. Salam. Bener hari Roman Mukmin. Eke kak, sampai bersera. Cekin nyatanya demam kebala mukmin. Tuli, marah. Kebala jong. Ini mau Mukmin. Oh, kecil nak lagi nyatanya. Apa dek? Gawat kak, gawat. Gawat ada remah, pasti ngawalnya bedak setan. Anu kak, anu Anu saya dan mereka, minta begini apa aja. nak kanak seberi ruahnya kaki. Salah di are. Ongguan dek, beli ini masa tiang. Tahu kibur coran yang terkroman kaki desa. Oh, betina berdina kaki. Beda apa le? Jadi ngocak beda apa? Beri kaki mata lusun koi banyak orang. Ngocak dan badan. Seteki ngocak beda apa? Oh, detik kita terima le. Terus akhir betas bari urunya. Jelas kak. Engkau bi kaki pakai ate. Kaki ngocak dan badan nak banyak orang nggak dua. Wis. Dia baik kak. Sekali budin nak kakek mungkin malah nak orang. Cenyak banyak orang. Mungkin salah atau waduan. Makai kakek malah anak bagus. Mune banyak orang bisa todus. Kakek teti jalan coba. Saya nggak ya. Coba li boleh. Cukup beri kaki mata dus kau banyak orang. Ematura mun bedeh sesala beni pas aperang angkat senjata. Ematura mun bedeh sekeler beni pas kotuh ngatuh angko. Reng matura lakar bengal, reng matura lakar potetolang. Tapi reng matura lebih aja ke tengka. Mun tengka la salpa tepak ben sepak. Insya Allah Ariyah lah tak kira eke bayi kempang bi orang. Bentak kira ake bayi kempang ka orang.